Tekereza isi ituwe n'ikiremwa gito cyane ku buryo ushobora kutacyitaho igihe kikwegereye. Nta rusaku rwinshi kigira, nta mbaraga zidasanzwe gifite, nta menyo manini cyangwa inzara zityaye. Nyamara iki kiremwa cyishe abantu benshi kurusha intambara nyinshi cyane zabaye mu mateka y'isi. Buri mwaka cyica abantu barenga ibihumbi magana menshi cyane, kigatuma miliyoni nyinshi zirwara indwara zikomeye zirimo malaria, dengue, yellow fever ndetse na West Nile virus. Ariko ubu hari ikintu gitangaje kiri gutegurirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashakashatsi barashaka kurekura miliyoni zirenga 32 z'imibu mu kirere. Iyo nkuru yumvikana nkaho yavuye muri filime z'iterabwoba. Bamwe bahise bibaza bati, ese koko abantu basaze? Kubera iki barekura imibu kandi imyaka yose bamaze bayica? Ariko igisubizo hano kiratangaje cyane. Iyo mibu ntizaba yoherejwe kugira ngo yororoke cyane, ahubwo izaba yoherejwe kugira ngo irimbure bagenzi bayo. Mbere yo kumenya ko ibi bishoboka, reka tumenye umwanzi abantu bamaze imyaka ibihumbi bahanganye nawe. Abahanga bavuga ko imibu yabayeho ku isi imyaka irenga miliyoni 100. Hari n'ibimenyetso byabonetse mu bisigazwa bya kera byafatiwe mu mabuye byerekana ko yabagaho mu gihe cya za dinosaur. Mu by'ukuri Afurika ishobora kuba ari hamwe mu hantu h'ingenzi cyane imibu yakomotse cyangwa yakwirakwiye cyane, kuko ariho haboneka ubwoko bwinshi bw'imibu itera malaria, cyane cyane ubwoko bwa Anopheles. Uyu mubu wa Anopheles niwe nyirabayazana mukuru wa malaria. Ni indwara imaze kwica abantu benshi cyane mu mateka y'inyoko muntu kurusha indwara nyinshi zizwi cyane kuri iyi si. Igishimishije ni uko umubu w'ingore ari wo urya amaraso y'abantu. Umubu w'ingabo nturya amaraso, ubeshwaho no kunyunyusa umutobe wo mu ndabo n'ibindi bimera byinshi cyane. Impamvu umubu w'ingore uruma abantu ni uko uba ukeneye proteine ziri mu maraso kugira ngo ukore amagi. Iyo umaze kurya amaraso ushobora gutera amagi hagati y'100 na 300 icyarimwe. Mu buzima bw'uyu mubu bwose ushobora gutera amagi agera ku bihumbi byinshi cyane. Umubu w'ingore ushobora kubaho hagati y'ibyumweru 2 n'ukwezi cyangwa kurengaho gato bitewe n'ubwoko bw'ikirere. Umubu w'ingabo akenshi ubaho igihe gito kurushaho, hagati y'iminsi mike n'ibyumweru 2. Amagi y'imibu ashobora kumara iminsi mike gusa mbere yo kuvamo ibyana. Ariko hari amoko ashobora kumara amezi menshi cyangwa hafi umwaka ategereje amazi mbere y'uko havamo ibyana. Iyo mibu yoherezwa muri gahunda nshya ntabwo ari ubwoko bushya. Akenshi baba bakoresha ubwoko bwa Aedes aegypti, umubu uzwi cyane mu gukwirakwiza dengue fever, chikungunya, yellow fever ndetse na Zika virus. Ubwo buryo ntabwo ari ubwa mbere bugiye gukoreshwa. Mu myaka yashize bwageragejwe muri Brazil, Panama, Cayman Islands, Mexico ndetse no muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Brazil hari ahantu umubare w'iyo mibu wagabanutse mu kigero kirenga 80%. Muri Cayman Islands no muri Panama habonetse igabanuka rikomeye ry'imibu ishobora gukwirakwiza indwara. Niho havuye icyizere cyatumye abashakashatsi batekereza kubikora ku rugero runini kurushaho. Abahanga bakoze ubu buryo barimo abashakashatsi bo mu muryango witwa The Bug, washinzwe n'ishami rya Alphabet ryahoze ryitwa Valerie. Bakoranye n'inzobere mu binyabuzima, genetics ndetse n'abahanga mu kurwanya indwara ziterwa n'imibu. Ariko ikibazo gikomeye cyari iki: ni gute umuntu yororera miliyoni nyinshi z'imibu akamenya neza ko ari imigabo gusa? Iki nicyo gice gitangaje cyane mu nganda zororerwamo imibu. Amagi aterwa mu buryo bwihariye iyo amaze kuvamo ibyana. Hakoreshejwe imashini zifite ubwenge buhanitse zishobora gutandukanya imigabo n'ingore hakurikijwe ubunini n'imiterere yazo. Hari naho bakoresha uburyo bwa genetics butuma ingore n'ingabo bikurwamo hakiri kare. Nyuma yaho hasigara imigabo gusa. Iyo migabo irateranwa ikororoka mu bwinshi mu nganda zawugenewe. Hari inganda nini zubatswe muri Amerika no mu bindi bihugu zishobora gutunganya amamiliyoni y'imibu buri cyumweru. Iyo imaze kurekurwa mu kirere ishakisha ingore yo mu gasozi. Ariko kubera uburyo iba yarateguwemo cyangwa yandujwemo bacteria yitwa Wolbachia, amagi avamo abadashobora gukura ngo abe imibu ikuze. Ibi bituma uko ibisekuru bishira umubare w'imibu ugenda ugabanuka. Icyo abantu benshi bibaza ni iki: ese iyi mibu izabaho imyaka ingahe? Igisubizo ni uko nta myaka izabaho. Imibu y'ingabo izarekurwa izabaho nk'iyindi mibu isanzwe. Ahanini hagati y'iminsi mike n'ibyumweru bike, ntabwo izahinduka ibiremwa bimara imyaka myinshi. Intego si ukugira imibu ibaho igihe kirekire. Intego ni uko muri icyo gihe gito yabyarana n'ingore nyinshi zishoboka. Ikindi kibazo gikomeye cyane ni amafaranga. Gahunda nk'izi zimaze gutwara amamiliyoni menshi y'amadolari.
imwe mu mishinga minini ya debug yonyine yahawe inkunga irenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Ariko abayishyigikiye bavuga ko aya mafaranga ari make cyane ugereranyije n'akayabo gatangwa buri mwaka mu kuvura malariya, dengue n'izindi ndwara ziterwa n'imibu. Impamvu hitabajwe ubu buryo nuko imiti myinshi yica imibu yatangiye gutakaza ubushobozi bwayo. Imiti myinshi yamenyekanye imiti yari isanzwe ikoreshwa, aho kuyitera uburozi bwinshi abahanga bahisemo kuyirwanya bayikoresheje ubwayo. Ni nk'intambara aho umwanzi yohereza abasirikare be kurwanya abagenzi be. Hari abashidikanya ko ubu buryo batinya ko bushobora kugira ingaruka ku bidukikije cyangwa ku ruhererekane rw'ibinyabuzima. Abandi bavuga ko bugomba gukomeza kugeragezwa mbere y'uko gukwirakwizwa hose. Ariko kugeza ubu igerageza ryakozwe byamaze kugaragaza ko imibu itera indwara yagabanutse cyane. Niba uyu mushinga uzagenda nk'uko abawuteguye babyifuza, ashobora kugera umunsi abantu bazajya bavuga inkuru itangaje cyane, no kimwe mu bisubizo bikomeye byafashije isi gutsinda umwanzi wayo wa kera. Kitari urusenda, kitari uburozi, kitari urukingo, ahubwo cyari umubu bwawo. Kandi niba ibyo bizagerwaho, amateka ashobora kuzandika ko igihe kimwe abantu barekuye miliyoni z'imibu mu kirere, atari kugira ngo indwara ziyongere, ahubwo kwari ukugira ngo zigabanuke. Mwari kumwe na Niyonzima Israel. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ciao ciao.